Okay, di deti nga gundaway, intayon dinggen, di pa nakaibasa deti napadayawan nga surat nga gapo kay Nicolas. Sa gudayan nga rod ti surat Nicolas, pauluan, broken hearted. Dear Cousin. Sagbay man nga inak isalaysay ti pakasarita kasinyong. Idanon ko man tinabara akablao ko kada kay amin nga agserserbi di tanemar si studio. Nang runa king nga timon dito nga magusgusto ako nga bubuyayan kendeng-deng na programa. Kasama tayo nakablawak, digiti padak nga dumdumngeg kinagbibuya, nang runa ka digiti agkakalaing nga mangted ti balakad. Ket kalpasan nga kaibasa ti pakasarita kasin, sapay kumakit may kandak iti napintas nga balakad tapno malawlawagan ti panunot ko ken malag-anan ti riknak nga agdesisyon no anya ti aramidek. Barito akpayla idi kasinyong agayata kon ken ni Nerissa nga kinaubingak, ni Nerissa nga kalugarak, ni Nerissa nga para kanyak. Ket inton adda kamin iti umdas nga tawen mi ket iso ti ararapaapek nga agbalinto nga katakunay iti tong palbiag. Ngem gapo iti rigat ti panagbiag mi kasinyong nasapa ak nga nakasursuro iti trabaho iti talon. Ket addan nga saan ko nga nasango ti love life ko. Idi tapanawan na kami ni tatang. Simurot iti sabali nga babae ni tatang ket pinanawan na kami siya iti kakaiso na kabsat ko ken ninanang. Ninanang nga isu na laengen tinangisakad ti panagbiag mi. Ninanang nga nakita ti sakripisyo na nga uray no awan ni tatang ket inaramid na ti amin na tapno laeng maisakad na't panagbiag mi nga saan kami nga agbisin. Isu na laeng ta saan na kinabailan nga pinagbasa na kami nga agkabsat. Imbaglaan nga tagpadpada kami ti kabsat ko nga nasapa nga nakasursurot trabaho. Ket tinulungan mi ni nanang. Ayat mi lang nga makaturpos kami iti high school. Nagtrabaho kami tapno no addalaeng pang-allowance mi. Ngem ni nanang no saan nga iti talon, agawat iti labada, iti labaan. Komporme nga mabalin na serken nga trabaho ayat nalaen nga adda ti igatang na iti kanen mi, tinaldaw-aldaw. Ket gapu iti dayta, naidalit iti sakit ni nanang. Iso nga saan min nga pinagtrabaho ni nanang. Da kami nga agkabsat. Da kami tinagtulag nga tulungan mi ni nanang. Da kami ti gumatang kadagiti agas na. Da kami ti makaammo kadagiti kasapulan mi ti balay. Siguro nabannog metten ti kabsat ko. Iso nga nasapa nga nagasawa kasinyong. Ket da kami laengen kininanang tinabati. Imbag ket di tadad ni Lolo Ambrosio ken ni Lola Pasing nga naganak ni nanang nga karuba mi laeng. Ket idi adda gundaway ko kasinyong nga mangarem ken ni Nerissa. Ni Nerissa nga nabayagan nga ipatpateg ko. Inarem ko nga rod isuna kasinyong. Angem na atap kanyak ni ayat. Tadwa atawen metlaengen ngem saan nakpay nga inaklon ni Nerissa. Angem saan naklatangan na awanan iti namnama kasinyong. Gaputa kayat ko nga magunod ti arapaap ko iti biyag. Ket karaman ni Nerissa kadayta nga arapaap ko. Kaditi maysa nga aldaw.
Dua atawanan nga agar-arimak ken ka ni Risa. Awan ka di ba'y ti marikrik na mga panagayat kanyak? Ulitek kulas. Saan ko pa nga mariknang ipatpatig ka? Iso nga no, damagam no, aklunin ka wano saan. Diyak masungbatan data. Gapo ka dita. Mamirmiraaw taklaeng. Saan lang nga dayta ti rason? Kan talaga nga awan ti marikna ka panagayat king ka, kulas. Amokmat nga nasayhaat ka, nasingpet ka, nagagat ka, saan ka nga nabisyo akas iti daduma. Angim naragsak kamat no kasarsarita ka. Ken uri no sagutan ka, itinateng wano kumporme ka, maragsakan ka unay. Diyak nga rod mailadawan wano mailawlawag king ka no apeng nga. Uri no naragsakan ka kunam nga kasarsarita ka, ngimiti ka unggak. Saan ang agayat king ka? Kulas. Maawatak ti ibagbagam ni Risa. Siguro kat saan pa nga dimteng ti panawin nga makarikna ka iti ayat kanyak. Ngim sa anak to nga, maawanan iti namnama. Kanahin mo ko mga laglagipin. Sikalaing ti babae nga ipatpatig ko. Sikantulaing ti babae nga ayatek. Iti tong palbiag ko ni Risa. Ala, saan kamat nga iti kan tinamnama angim. Nung mabalin mong ibawing ti panagayat mo iti sabali, aramidem day takulas. Kasano nga roden no, saan nga siya tinaikari para kin ka? Patsek nga si ka tinaikari para kanyak ni Risa. Iso nga aramidik ti amin. Tapno no, ayatin nakmet, akas iti panagayat ko kin ka. Kumusta nga tayo panagaram mo, apo? Okay lang lo. Ay, nabayagsan nga inararam mo. Apo ko ni Dumeg. Kanya tinagan na itayan. Ni Risa, lolo. Ni Risa. Aging ga itakit saan na ka pa nga inaklon barok. Saan pa nga lolo? Baka mo't no ada nubyo na. Nubyo? Baka kat no ada nubyo na nga di mo amaw. Awan ti nubyo na lolo. Halos rin nabiing nga mapangkupasya rin ni Nerissa. Lo, kasano mo ti panangar-arim yo kini Lola idi? Nilulam nga paseng. Alistok lang nga inarim idi. Sinagsagutak. Kasta mo ti raramidig kini Nerissa lolo. Kanayong kumit nga sagutan. Nangrunan no panag-aapit. Siyempre kanayon ko nga pinagkatkatawa nilulam. Isungarod nga aging gaita ka nasaya at latatilangin-langin may. Kasapulan mo't dayta apok nga pagkatkatawa umay ti asawam wenno ti nubyam wenno ti ararbam nga babae. Kasta mo ti raramidig lolo. Kanayon mo't ngagkatkatawa ni Nerissa, tunggal mapangkupasyaran, tunggal kasarsaritak. Ay, jak amon, no anya ti isurukin ka, taar-aramidem mo, dagiti inararamid ko idi kinilulam, tapno laing mapasungbat ko isuda. Ay, adaking ka na barok, no, ururayim lataging nga makarik na ti panagayat king kaday tanga ni Risa. When no ibaw ingmon iti sabali day tanga panagayat mo. Santo nga mapasamak day talulo. Ngamin inkarik iti bagik. Kaninkarik kanin ni Risa. Nga isuntulaeng ti babae nga ayatek iti tungpal biyag ko, lolo.
Nang, nang, sumrekag didi si Ledyo ta. Pag tumarin kayon ti agas yo. Ah, pasensya kayo nang Italaing nang, nakaturog mo ti ni nanang. Amo naman kakasli nga oras ti panagtumar na iti agas. Nang, nang, agring kayo, nagtumar kayo pala ti agas. Ituloy yung tut maturog. Aguri ka. Nang, nang, saan kay samit nga umang-angis yan, nanang? Nang, 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 saan, nang, Karuba, tulungan na kami! Itaray tayo ni nanang ko di ospital! Nang, saan na nga panawan, nang, agreeing ka, nang! Api nga pinanawan dat, nang. Nagsapa mo ti pupusay yun, nanang. Di yung mala nakitan, di. Agbalin nga asawag. Nga ni Nerissa. Kenti agbalin to nga anak mi. Di kiti agbalin to nga pukuyo ka na kami. Nang. Pasensya kayo, nang. Ang minaramid ko ti amin tapno agimbag kayo. Kulas, apo. Inka pa'y lamangan, apo. Kat di kan sape nang nangan agmalmalam. Alahan inkan, karabiin ne. Adapay gayam dagiti gagayim mo. Sana ka mabisin, lola. Kasapulam ti mangan barok. Kanayong kapay nga mapuyatan. Kasano nga roden ti talaw, nigiti mulam. Yung bag-atada ni lulom, nabaybay amutin barok sipod iti pimbusay ni nanang mo. Nabaybay ampa yun ti bagay. Nula, api nga kas titigasat mi. Abos na pinanawan na kami ni tatang, hindi barito pelahan. Iso nga kakaasin ni nanang nga nagtatrabaho. Kasta ka talaga ti biyag. Apo, di tayo amo ti pasamak iti biyag. Agad pagyamanam kit di tanaanos. Day di inam. Iso nga rod nang lola. Iso tinagsaksagit anad nga po iti. Sobra mo nalabis ka pa nagtatrabaho na. Tinulungan mi mat tapos sano na nga mabandog ang naladaw hindi amin. Taadan sakit ini ni nanang. Iso nga si ka. Saan mo mat nga baybay antibagi maapok. Ang mga no si kamot ti agsakit. Alahanin ka mga anin. Kat umay ka no dala kay dumeng. Huh? Kadwa na ti apo ko na nga ni Nerissa. Ni Nerissa? Umay da ka no makidungaw anak ay apo. Ni Nerissa? Lula? Why? Ay. Iso nga ang kabiit mga nun Tap na da pamigsamot nga sumango ka dagiti umay makidungaw. Ken siyempre mapuyatang kan tumanay. Alain kan, apo. Alawin lula. Inak nga ron mamadpad. Makipagladingit aking ka, kulas. Agyaman ak ni Risa. Jak ninamnama nga umay ka.
Api ko mga sa anak mo umay. Idinto nga, nagsiningid dan. Mano nga tawanan nga, kanay rinabi nga paspasyaran na. Kat idi madamag ko nga, natay ni nanang mo. Malidayanak mo. Ang sayang ni Risa. Anya ti sayang kulas. Saan man lang ang maimatangan ni nanang nga. Ti anya. Nga makikalay sa akto. Saan naman lang nauray ti panagasawak. Saan naman lang nauray ti apo ko na kanyak. Nagbayag naktumit kami nga sumbatan. Kulas. Amom ka di nga kanayon ka nga istoryain ka ni nanang. Amom ka di nga iti si bibiyag pela ni nanang. Kanayon na nga saludsudin kanyak no sinungbatan na kon. Kulas. Saan pa'y kunak? Saan nakapulos nga naawalan ni tinamnama? Saan nakapulos nga maawalan tinamnama nanang kunak? Taamok nga makarikdakan tumala ti ayat kanyak ni Risa. Kulas. Agim pacheck nga uray no awanin ni nanang dito rabaw ti daga. Pacheck nga andala iso na itaglawlaw. Makita nan tumadlaeng nga makikalay saak. Makita nan tumula digiti apo ko na. No paisan na idang nga marakop. Magkan. Ala, pasensya ka ni Risa. Nagdrama akmatan. Okay lang, kulas. Aywan gayam. Adda kadwak nga imay. Nilulom nga duming, tata duming. Ken saan lang nga iso? Ha? Sino pa iti kadwa yung imay? Kadwami pa ni Arturo. Ni Arturo? Ni Arturo? Ni Manong Arturo? Ay, iso na ngagpaiso ah. Ni Manong Arturo nga kabuti weteng dito lugar tayo. Nakisabay ka di kada kayo ni Manong Arturo? Saan lang nga nakisabay kada kami? Nakitulag pa eh. Ken kadwak iso nagaputa. Iso ti kayan ayat ko. Anya, ulitin man. Risa? Nobyok ni Arturo. Kulas. Nobyom ni Mang Arturo nga kabuti weteng dito lugar tayo? Kasking ka, nagaram kanyak ni Arturo. Iso na laeng ta. San naklapas siya rin no umayag pataya. No pagtayan na tuweteng ni Lolo Duming. Kahit mo saun? Ada karibal ko. Nabit pa nga nagaram ni Arturo. Mga 2 bulan pa ilaang. 2 bulan? Ang imsyak, 2 taon ni Risa. Uwanyam ni Arturo at nakariknaki ti ayat. Kulas. Pasensyakan. Ulitek ti makipagladingit kada kayo. Condolence. Kulas. Agsubli akon iti tugaw mi. Iti ayan ni Lolo Duming kini Arturo nga nobyok. Teresa. Huni mo ta sakitan. Inrana na pailaeng med. Ngayon padamag nga sa bali nga ayatin na. Ita nga nakamansayag ti inak.
Ay, agan anong ugkaw, no? Dungdungaw ka, ay, ay, kulas, apak. Lolo, naitabon mo tayo, tibangkay day di inam. Iso nga rod nga adda ka mo nindito italon. Aging ga ka di ita, agdungdungaw ka pailaeng apak. Lolo, amo ka nasakit unay king ka ti ipupusay day di inam. Agim rumbeng na laeng nga aklune mon nga awanen isuna dito rabaw ti daga. Nga adda ni isuna iti sidong ni Apo Diyos. Ket rumbeng nga sangmum mo ti biyag mon apaw. Agsubli ka iti trabaho mo iti talon. Ket saan mo unayin nga panpanunutan ti ipupusay day ti inam. Ya. Ay na. Esta unayin aya ti panagdungdungaw mo. Imbagpay ni ading mo. Saan nakasking ka nga sangit asangit. Ay isa-isarding mo man deta. 5 lalakyan ka. Ay, kulas! Lolo, mangmangignak ka di, apok. Winlo. Apay, aging ka di ita kisang sangitan pala day di inam. Saan, lo? Anya, apay nga ron nga agsagsagit ka. Apay nga ron nga agdungdungaw ka. Kuha nga min, lo. Adan nubyo ni Nerissa. Kadaging ka itakit saan ko pa nga maaklon, Lulo. Anya? Ay, unay na yan paraw. Ti amok malano day di inam ti dungdung awam. Ti amok malano ti ipupusay ti inam ti sagsagitam. Ti bagayam babae nga nabayagan nga ayatam. Ang ginasakit kanyak, Lulo, nga ada sa bali nga nobyo na. 2 atawin nga inararim ko, Lolo. Sipod pa di barito akit balasitang pailaeng ni Nerissa. Agayata kun kenkuana, Lolo. Angim no ape nga ni Manong Arturo nga kabuti weting di ti lugar tayo. Iso ti nagpitikan ti puso na. Iso ti sinong batan na. Iso ti kinaykayat na agbalin nga nobyo nang imiti siya. Arturo nga kabuti weting di ti lugar tayo. Winlo. Ay, ambo ko no apay nga isot pinili na. Anya? Ay, wala. Dabag ko ka aduk kwarta dahi nga Arturo. Kahit nga po ka dita adun ti kwarta na. Ngam iti siya. Isot ti kinayat na. Ay, nagpaka-practical laing ni Nerissa, apok. Iso nga lipate mo ni Nerissa. Ta saan nga itikasking ka? Ti kayat na nga agbalin nga asawa. Agim sa anak to nga mawanan ni tinamnaman, Lulo. Anya ti kayat mo asawa. Di mo pala sardingan nga armon dahil nga ni Risa, dinto nga adan nubyo na. Aging nga di na pa agkalay sa, Lulo. Aging nga di na pa asawa. Sa anak to nga mapukawan ni tinamnama. Nga da kamin tumitlaing kini ni Risa ti agkagasat o agkatuluyan, Lulo. Ay, baka amu ka apaw. Anusam dagiti sagot ko ken ka ni Risa. Ala, kulas. Awan mo ti dakis na, sagutan kay ti natnateng. Gapulaeng ta adan nobyom. Tandaan ti saok. Aging nga di kay pinagkalay sa akin ni Manong Arturo. Sa anak to nga mapukawan ni tinamnama. Nga, ayatin nak dumudlaan. Kulas. Agyaman nak. Tek ikanak iti natin nga.
nga, nga kanayon. Ngam, urayan niya ti ibagam. Ni Risa, saan to ngagbaliw ti riknak kan panunot ko. Aging nga di kayo agkalaysa kin ni Arturo. Jak tumaawa na ni tinamnama. Ala sige, panawang ka pa eh. Sige, ulitek tagyaman ka digitintad mo nga natin Kulas. Arturo. Kulas! Kulas! Tulungan na, Kulas! Kulas! Nilulo day siya. Mabit lang, lulaw. Api ka dilo. Ay, tulungan na, Kapaw. Itarayta ni Lula iti ospital. Anya? Ni Lula? Api lo. Ay, nyakam mo. Bigla malatan nga naawan ng tipuot ni Lulam. Inta itaray iti ospital. Apaw! Inta karutin lo. Unay kay matin, Lula. Nabiit pa nga pimusay ni Nanang. Si Maruno kayo mat. Asano pa ni Lolo ita. Asino pa iti mangisagana ti pag-armosaran na ti bigat no. Sakbay nga mapanititalon. Ala, Lula, ginana kayon. Condolence, Kulas. Ni Risa? Makipagladingit kami ti pupusay ni lulang mo. Agyamanak ni Risa. Kaduam ka din ni Tata Duming ken ni Arturo nga nobyo. Siyak laing ti imay. Kastaya? Ngamin kit kahit kape nga makasarita. Nakaamiris ka din nga. Siyak matlaing ti lalaki nga. Ay ayatem? Ha? Intag tugaw di suli. Dadya ti pagsaritaan ta. Sige. Anya ka di ti pagsaritaan ta. Amok ka saan nga dito iti gusto nga lugar ken gusto nga oras ka pa nang ibagakyan ka dito eh. Risa. Ngim, saan ka kuman nga mangnamnama pa'y kanyak? Kulas. Ha? Ngamin, natulagan di kalay sami ken ni Arturo. Anya? Kinagpaiswan na. Agdadagsen akon. Iso nga awanin ti makaigawid kada kami. Masikog ka? Ket ni Arturo ti ama ti sikog ko. Imay dape ket didimano na ni Jebalay. Tilaangan petsa ti panagkalay sami. Ti pagsasaritaan mi. Iso nga, ibawin mo kuman iti sa bali da panagayat mo kanyak. Kulas. Tapno no, agragsak ka mo iti sa bali. Amok nga, saan ka nga narigat nga ayatan? Amok nga da sa bali nga, babae nga naikari parakin ka. Gaputan na singpet ka, nagagat ka, nasayaat ka nga tao. Risa. Ladingitek. Ken makipagladingitak ken ka, Kulas. Ay, unay ka punta na ba? Hello. Naitabon mo ten, tibang kay day dilulam.
Aging ga kadi itagat agdungdungaw ka pailaan. Ay, apo aya. Di mo wala mailipalipas ti Obramaon. At aday ta agdungdungaw ba't ti Obram. Aklo na mo nga awanin ni Lulam. Kitam kanyak na. Siyak tupay ka saan akong nga agdungdungaw. Amok nga saanan nga marsegregatan, saanan nga agsaksakit, kan naragsakan ni Lulang mo iti sidong ni Apo Jaws. Ay, naiya. Uy, kamay, nga agdungaw. Saan mat nga ni Lula ti isang sangitak, Lula? Anya, to saan nga ni Lulam, nga kaitabtabon laang itinabi itapanawan, ti isang sangita. Sino nga ron, apaw? Ni Nerissa, Lolo. Ni Nerissa? Isang ka di nga adanobyo ni Nerissa. Ikan idi pa laang nga. Saan, lo? Agasawa kami ni Nerissa, Lolo. Agkasardan ka ni Arturo nga kabuti huweteng dito lugar tayo. Sanak pala inawes. Sana pala imbaga edi nakaimansayag ni Lola. Paunay mo't nakairanrananan. Anya? Ay, unay mo't tayo. Ungag pa isa. Edi natay ni nanag mo. Isumot ti panang bastid na king ka. Ken panangipadabag na nga danubyo na. Sa edi na kayo mansayag ni Lulam. Inawis na ka iti kalay sana. Awanan dinamnamak kininiri sa Lolo. Nangrunay ito no makapagkalaysadan. Agdadagsin pa'y gayam. Awanan ni Nerissa, Lolo. Ay, aklo na mo na apaw. Nga saan nga ni Nerissa tinaikarya paraking ka? Nerissa? Kulas? Oh, long time no see, ha? 3 years. Talon nga tawen. Talon nga tawen, sipod idi na udi nga nagkita ta. Uwin gaya. Pasensya ka no, Jack, na ko may di kasar mo. Saan ko ngamin nga, kabailan nga buy-buyain ka. Nga ikalay sa bali nga lalaki, Nerissa. Maawatan ka, kulas. Sabi ko mata, mapakawanak mo. Awan mo ti basol mo. Saan ko mat ngayagam ti riknam, ti pusom. Ti lang Jack maawatan. No api nga, kinaykayat mo ni Manong Arturo iti siyak. No api nga iso ti inayat mo. No api nga isot nagpitikan ti pusom. Kinagpaiswan na Arturo. Saan ko nga inayat? Ay Arturo, kung nagkulas ka, I'm sorry. Okay lang. Ada siguro parikot mo. Iso nga mapagsinukat mo pa yung tinahagnagan ti tao. Sorry. Kinpud no ti kunam. Ada talaga parikot ko. Kinagpaiswan na. Saan ko nga inayat ti Arturo? Kinayat ko laing iso nagabuta. Namati ak kadagiti Karina. Ngagsaya at to tibiyag ko no iso ti asawa. Anya? Nga sa anak to nga agbisin. Sa anak to nga. Agpaiso nga sa anak nga nagbisin. Tamaitid na madagiti kasapulag. Nimtila jak kayat kini Arturo. Uri di adan anak mi. Numabartag. Numaatiw iti sugal. Kat agpupungtot. Kat
Siyak ti pagibuntunan na iti pungtot na. Anya? Kahit mo sawan. Dinangdangran na ka ni Arturo. Aging gaita. Kadi ipulong mo, ipapulis mo. Mabuti nga. Di panawam. Kasanong urot ti anak mi. Ang mga no saan na nga suportaran ti anak mi. Baka diyak kabailan nga biyagan ti anak ko. Kahit ko nga talaga nga panawalan ni Arturo, tanauma akong kinkwa na. Ti amok no, adan anak mi kit agbalinton nga, responsable nga ama, agpaiso nga ititidnan ti kwarta, ngim saan naman, nga iparik na ti panagayat na iti anak mi. Nang runa kanyak, inararamat na laing ti bagik. Sala na saya at kanyak no kasapulan na. No makaaram, no makautog. Kanya? Angim nagpupungtot. Danog dito danog dita. Kaasi kamot gayam. Nakakaasi ka talaga. Nim kagasyak ti anak ko. Diyak kayat nga bisin ti anak ko. Iso nga naanusak ni Arturo. Angim, kasano ka nga rod? Kay kahit mulatan nga dangdangran na ka. Angim awan ba ti amok? Awan ti amok kapapanag. Nakapsutan ni lulong ko. Awan mo't di ka tinaganak kanya ako. Iso nga nanusak latan dagiti danog ni Arturo. Basta saan nga agbisin ti anak ko. Ay. Ko, no kayat mo? Panawa mo ni Arturo. Tadatan ti agden na. Ha? No panpanunutam ti anak yo. Kat saan nga suportaran ni Arturo, apaman nga panawa misuna. Adaak lang dito eh. Siyak ti mang suporta iti anak mo. Ibilang ko akas nagtawad kanyak, Nerissa. Kasta ti panangipat-patig ko kin ka. Kulas? Uwen, Nerissa. Aging gaita. Sikapay lahaing ti ipatpatig ko. Sikapay lahaing ti ipitpitik ti pusok. Kat patsek. Nga sikalahaing ti babae nga ayatek ditong palbiyak ko, Nerissa. Kulas? Agyaman naklaunay, Kulas. Awan ng yaman na, Nerissa. Naaramid ko ti amin gaputa. Ipatpateg ka lang unay-unay. Dakil unay nga pagyamanak, gaputa orino. Nakiasawa kiti sa bali. Orino adan anak ko. Inaklon na kami latang agina. Inagyamanak ta. Ibilang mo akas nagtawad keng ka ni Junior. Nauri no Arturo met tinagan na. Arturo Junior. Kat ibilang mo akas Junior mo. Uri no, saan ko mga... Uri no, madi ko maparakanyak yung gaputa. Nagtawad king kan ni Arturo Junior. Okay lang kanya. Kasati pa nangipat-patig ko king kan, Nerissa. Tinasisita. Matungpal matlaeng ti arapahap ko. Nga sikat ti agbalin nga katakunay-nay ko itong palbiyag, Nerissa. Saan kantog babawi? Saan kantog babawi ngay manugot nga datantiag din na nga panawa mo ni Arturo. Kasla okay mat kini Arturo. Kasla awan ti biyang namat nga pinanawan mi. Tapod nung ti atap ko nga da sa bali mat nga ada sa bali nga babae na.
Gusto laing tinaramid mo ni Risa. Ang imti inaramid mo ti dayawik launay, kulas. Man-mano ti lalaki akas king ka. Nga saan nga napatig tinaglabas ti may isa nga babae. Kadgapoy ti dayta. Kahit ko nga supapakan ti kinasayaat mo. Kahit ko nga supapakan ti panangayat mo. Panangayayat mo kanyak. Kanti panangibilang mo akas bukod mo nga anak ni Junior. Kasta nga talaga ti aramidak. Ay, so nga, nakasagana nga mangi paay ti amin-amin ko king kakulas. Tagikwen na kitang rapi eh. Kat aramidak ti amin tapno maparagsak ka, kulas. Ala, agdata ka. Nasyak ti makaamuking ka, kulas. Ay, kulas. Nagpababa ka mo't ni Risa. Palubusan na klaing, kulas. Naramidik ti amin tapno maparagsak ka. Babaen iti pa ng romansam kanyak? Saan lang nga basta-basta nga romansa. Aramidik ti amin. Nga amok. Nga paggugusto ti lalaki akas king ka. Ti ka di kaya't mo asawin kat di panangisak mo. Ibagak ko mapilaang ng inaramid nan. Nagbunga matlaeng ti panaguruuray ko itinabayag ng malawan. Nagbunga matlaeng di saan ko nga panang pukaw tinamnamak. Nganda kamin tumitlaeng ti agkagasat kanin ni Risa. Apo, Diyos ko. Apo, itaklaan nga mapadasan ni Kastoy. Itaklaan nga marikta ti Kastoy nga agpaido mga imnas ken ragsak. Apo, Diyos ko. Apo, dari siya. Apay. Sarding mo. Apay, di mo ka di kayat? Kayat ko launay. Ti sobrang nga panang gusto ket. Amang ano niya. Amang ano saan nga umabot. Dita kwam. Amang ano aglipasak. Ay, sige. Alarabawang ka nga rutin. Angin romansahin ka mo ta. Uri saanin. Uri saanin tinasisita. Maparagsak ka. Kulas. Angin kahit alan. Tugawang kan. Rabawang kan. Sige, naisuti kayat mo. Naisuti ko na. Ni Risa. Apo, Diyos ko. Apo, kasi gayam tirik na nanti marabawan. Yun na yun. Apo, mabit sa ulo lang kaya. Mapanin ni Risa. Sige lang, kulas. Ni Risa. Ragragsa kaglaunay ni Risa. Anya ti ko nakada kayo idi lolo. Saan kayo nga mamatpati? Dati, saan ka mamatpati? Kung magbagami di nga kaslang, anating bagayo din lo. Dati kasla kwa. Anya taga na, sumpa ko nada. Malagip ko din baga mo, rek na makakatawa. Nga ko na, tunggal adamatay nga, kaming ti pamilya, isumati, agbalinak nga broken hearted. Kaya agpaisubot nga main. Agasem, nakamansayag day diinam. Minasted na kanin ni Risa. Sa idi na kay mansayag mart.
day dilulam, ipadamag na ka nga kalaysadan iti kay ni Arturo. Iso nga sana nga mababalaw apok no mabutengak. Ha? Nga intong sumaruno nga mabroken hearted ka kasyak tumuten tinakamansayag. Anya kay ka dinaya lolo. Ay anya lakit dinaya. Tilada nga pamati yo. Pamati di kiti lalakay ka dababagat. Sa bagay lakay kay lolo. Oh. Ay nalastog ka baraw ta naiyawid mo na isang pet mo ni Risa. Eket mo na lolo. Kung nagmat ka da kayo, sa anak nga maawanan itinamnama, nga da kami tumalag katuluyan. O kitain, awin agam adamot ti adanak nan. Kan man ano ko ma, nakatutikas ta itan. Saan nga uso itan nga tirumbeng nga asawaem kat ti awan sabit na nga kunada. O, talaga kit di nga da kami ti naikari iti tunggal may sakin ni Nerissa, lolo. Alag sapay kumaa, tapod no ti bagbagam baraw, tadyak kayat. Nga siyakmat tinakaiman sayag, into no agdungdung aw ka, igapo iti dayta nga ni Risa. Saan to nga mapasamag dayta lulaw? So nga, safe kayo. Safe kayo, gaputa sa anak ton nga mabroken hearted. Gaputa, da kami nga rutiag din na kini ni Risa. Ure no saan kami nga makapagkalaysa, gaputa si kakalaysa, palaki ni Arturo, ang da kami ti agasawa, tada kami nga rodin tagkakaida. Da kami iti adan na pasamak yo. Kit adan alulo. Iti rabi Ket umuna paylay dayjay. Iti agnanayon to nga ragsak. Nga pagpapasam mi kini ni Risa alulo. Iso nga, di yo kabutbuteng dito ibagbagayo ide. Nga dakay ti sumaruno amatay. Into no mabroken hearted akmanain. Ay, napigsagmot pa'y kidi Agim dimlaan mo ti sumpang ako nada. At agasim kami na Coincidence lang da jay lulaw. Nairan-ran na laang. Unagam na no adami na tayo. Saktumot nga mabroken hearted ka. Sa anak nga ron nga mabroken hearted din lulaw. Gaputa sa anak to nga mabroken hearted kini ni Risa. Tada kami iti agkatuluyan. Agdindin na kami, adan na pasamak min. O, anya pala ti pagdaragan nyo. Iso nga, agragsak tayo lolo, agragsak ka, nang runaking ka. Na sigurado, nga napaot pa iti biyag mo, dito rabaw ti daga. Ay, unay kinaya. Malawan, sapay kumaa. Taag na nayon nga ron, nga naragsak ka. Nga saan kanton nga broken hearted. Tapno sa anak mat, nga matay. Una lolo. Iso nga na ala, ituloy tati trabaho dito talon. Ni. Anya tikat katawa Junior. Nerissa, bakit? Nerissa, imbati mo't ni Junior dito yung katre. Imbagta nakapuutak. Nerissa, Nerissa, itimplanak man di ka be. Bakit? Umay mo kitaan pa ni baby gayam. Ito saklatan. Sa bagti pa panji talon. Ni Risa dito. Apay na skin pa lang agtugtog ko ma. Bakit mo sang iso? Ay, sika magayam lolo. Sumbre ka Ay, saanin apok. Aging salud-sudik ko balaeng. Apa, isa din no ti papanan ni Nerissa. Ha? Papanan? Ay, una. Nakalablabas na laeng dita bala. Ito, adan 5 minutos sinapalabas. Ada kamin ubrak itay, tagluto Ay, so ngay mayak dito. Salud-sudik ka. Baka na pala di store alolo, baka da na pala ginatang. Papanan na kumakit, adan ni Junior dito.
Ah, un nga agpayso. Saan namot nga bit-bit ti anak na nga pimbanaw? Pagbit la siguro alulo, iso nga dinan intugot ni Junior. Baka na pala di store. Mapantay store. Kaapeng nga rod nga. Nakadagdakkel ti bag nga awit na. Bag, lolo? Wayne! Gari ka man. Ni, un ngagpaiso. Awa mo tindi didakkel nga bag nga bit-bit na idi nga may dito eh. Baka na pa nagpalaba, lolo. Agpalaba? Abi ko mga agpalaba. Di pala iso ti maglaba. Kinsa din no kumat pagpalabaan na dito. Ili, lolo. Ay, linulo ko. Apaihan na nga nagpakadaking ka. Saan, lolo? Anya? Api... Ni, aguri ka. Lolo. Apay. Ada surat dito yung rabaw ti lamisaan dito sa alas. Ni. Kulas. Kasi kaaday tatasi ka ti kulas, apok. Ay, wen. Ang imapi nga. Dear Kulas. Kitakman, masaik man. Aguri ka aluno. Awang gayam ti atyukos ka. Diyak mabasa alapik sa amlatan ti panagibasam. Sinot naggapuan na dayta? Neri sa aluno. Dear Kulas. Anya ti kunana. Aguri ka aluno. Apuni kimutin. Uno na andak mo. Ay kinagbayag ka agbasa. Kituladik mo di pa nagibasbasa ni Manong Nemi. Awano ni Kasin yung si kamot, lolo. Ay atula unay nga artembet. Ala, basaim kidain. Dear Kasin. Dear Kulas. Pakawanan nak kuma. Iti aramidek. Ngem. Awanin iti amok. Nga pangibatsak kini Junior nga anak ko no disika. Anya. Anya, ibati na king ka ti anak na. Aping ibati na. Nagtulag kami, nagdin na kami nakasagasawa. Ituloy mo kami ate agbasa, nakabaybayag kan tumot kami. Ang kapel lang agkumkumit Aping arod iji dirmanong Nemi, kat agkumkumit damit o madamat agibasbasa. Ay saan? Ala ituloy mo kinti, nakadato kay bagbagam. Pasensya ka no. Pinamati ka nga, agtali na edak iti sidong mo. Ngem, jak amo no kasanok nga ilawlawag king ka. Jak amo no kasanok nga ibagaking ka. Ken jak amo no kasanok nga ipakadaking ka. Nga sumuro takon kini Michael. Asindo ti Michael. Aguri ka alulo ken jak pa na ituloy-tuloy amok karon sino ti Michael. Ay kinagbayag kan tumot nga men. Unay kay mutin lolo. Ni Michael ti baro nga boyfriend ko nga nabayagin nga kachat ko nga Amerikano. Amerikano? Ket imay dito Pilipinas ni Michael tagkita kami. Inikanak ti kwarta nga pagpletek nga mapanje Manila. Ibatik king ka ni Junior. Anya. Ket no bilang laing ta saan ko pa nga maala nga dagos ni Junior. Anusam ko mga aywanan. Anya. Kasano, dati napasamak ka data, idi rabi isa nga rabi Saan mo ko mga panunutan nga, saan ko nga nag-aayatan, kinayat ko met tinapasamak, takayat ko launay nga masupapakan ti kinasayaat mo. Sapay ko tamalipatan na kon. Ibawing mo ko man tiriknam iti sabali nga babae. Lo, abay. Matayak sa mutin na pa. Anya, abay, maatake kay kadi. Saan nga rod ha? Saan ak maatake? Mabroken hearted ka manay. Anya, ay, apo Diyos ko. Saan ak karumrumor ti balay? Amagan no makimatnak. Amagan no madisgrasya nak. Awabot ti sakit nga marikrik nak. Angin bakakit no
Kumpurme ditan ti pakat kataya. Lo, saan kayo mga agpanunod ti kasta? Saman na isumpakan baraw. Nung broken hearted ka, sigurado nga adamatay nga kaming ti pamilya. Lo, gari ka tilimpas ko. Saanan? Sa mo liplipasan? Baka maatake ak ti nervyos baraw. Ay, hapo, Diyos ko. Lo, kalma kayo. Iyalalak man ti darum ko. Apo, iyalak ti darum. Alam, kadyak makaagas. Nagsurat ak nga rod iti programam kasinyong gaputa jakamo ti aramidek kalpasan ti panakabasak ti surat kanyak ni Nerissa. Saan kumot nga mabalin nga baybayan latan ni Junior, ni Arturo Junior nga anak ng imbati na kanyak. Di na tituloy ti surat nga saan kun nga naituloy-tuloy kat kunana nga saan kanupay nga ammo deti Amerikano nga ada anak na iso nga imbati na kat ijeto kanon Manila nga ibagana into no adan mapasamak kadako ada into no masigurado nan nga isudan ti agkatuluyan kada ti Amerikano. Namati ak ken ni Nerissa kasinyong nga makiden na kanyak iti agnanayon nga siakon ti kasukat ni Arturo nga asawa na tagayam ket ada sa bali nga plano na. Nagsakit kasinyong when broken hearted ak manen sa palame apo Diyos ko aya may nainayon pa iti problema ni lolo nga no manen damagan na no kumusta natlangana no napusyaw ka di agdadanag mo ten da ibagana mo ten nga dumteng kalot ipapataynan mamatmati mo't kadigitang ibagbagana nga sumpa sa anak pat nga naisumpa ad dakit di amatay agapot nervyos na dita pa nagdandanag na nga matayin pudno ka di dayjay nga adda sumpa balakadan dakman kasin pang-asiyo no anyat aramidek inakadi idanon ni Junior kenia Nerissa nga inana iti sa dinuman nga napanan na nga nakisinarakan na kadati afam nga nobyo na kasano nga rodin no saan nanton nga alaan kasano no alaan to ti Amerikano isuna mapanda di Amerika ket ibati na ti anak na kanyat naragsakak to nga ta nga mga klon ti saan kumet nga putot nang runa kat Arturo met pengarod tinagan na Arturo Junior nagan tay lalaki nga nangisukatan nga mas pinili ni Nerissa ni mitisyak nagan ti lalaki nga nangikallaysa ti babae nga arapaap ko nga ikallaysa dahil ito nga rod ti bakabuklan ti pakasarita kasinyong ket sapi ko makat may kandak iti balakad agyamanak kadagiti makaited ti balakad ket agyamanak met ken ka ti anos ken laing mga nang tedbiag dito nga surat ko kasinyong sapi ko ket nakaibati ti adal ken pagsarmingan ti biag kadagiti amin nga dimngeg ken nagbuya. More power to your program and God bless. Toy broken hearted man na pagayam mo. Lo, abay! Kwa, kasta jak baka agis ka road. Damok no atake kayo. Saan gaya? Agori ka lo, madama surat ko. Anya, day tang surat. So surat ti problema kini kasin yung. Sabaring mabalakadan tag nagiti viewers. Siyak mamay ti pagsuratan. Ay, surat mo mabat ti problema. Anya yat problema yung lolo. Ganit ti abok agad bataya ko. Ay, aunay kay mutin. Doon sa baling aldaw na lolo, bakit no, saan nga ibasa ni nga, sama, nagpabalakad akman, no, anya, dahi nga marikriknak. Nagriknak namin kit dumtengan ti papatay ko, apaw. Ay na, ang kimapelang isturbo lolo. Tuy ag broken hearted na pagayam mo, kulas.